tua he KWC media team in nunga so chong to Elizabeth na interview hum ke body hin tu do chang kha chang ni ki sai de hin aizol ading ay ma ne freshers hin tu ko ma hun lu pa ne hin aizol hu apa na hi huinun dan ki man cha dan hi ta sal lagawai ta pa ne gela min lang to te ding a chang kha chang sai no ahoye anu me ala tu ni ki man chan hin ta bangam nom na sa hun nam nom balzik alo thing si ni palin tua ma hi tu la tua hi chawang mit chairman a hi in ama to chamchai hun kholim diwa hi in tu chung chawang mit na hin na preparation hi mi pin ki hapon na lam kai ho in itapanga na struggle wam ti hi mi pin ki no men hi chi mo so theina dinga hi itapanga prepare an ki bol wam chang kha chan nan sai theidam ka ke pa tabang coverage nan bol zalovin media team ho chunga ki pathu kan same sain echi chawang mit kin gon kan gon pano hi last week of October ahung hi chuti lo hela chun November 1st acho kut ni ko acho man tinga kilomita acho hi in bijong le bai ge he yong le chun school chapang ho on part hun ki via atale experience ho competitive exam experience ho am ho exam ahung on ka hun ki vetu ma tale mi pi working class ho suti hun ki vekit na am ho zo se ki kim theina dinga chu ni koi hun ki gong a hi in tale chi ai kan head sa be num chu hi le chi chawang mit hi amasa chu berot lang auditorium gonding ani kiti hin bijong le chu a capacity chu 250 maximum 250 sitting capacity hi ja chu cha hi Baptist Church of Mizoram multiple purpose hall a hi hung ki chon hi in ginchat bangin mi pi hi atam ma ma jingin lam kai hoding in jong thanup amin a hi ta le boina chu ke ma wang chu dei bang ta in kan hai pon hi jong le committee chan khom pi ho member ho sub committee ho hin thei top so in an hai jing win afal thei he win media lang hi han lang transportation lang hi han lang ata le mess lang hi han lang nunga go lang ho whole arrangement decoration ho fal ta in bol win le am ho jong se chuma jong ki pa na kain khongi ki pa me KWC lam kai hon application coordinate na ball win nga ball hong jong na sulip win minumi pa jong na sulip win itapanga chawang mit ani pu yet wan chat chuka hi jong le e ho ai jola ku ki sati yo se kim thene ding mona hilai mona gam hale jong la mi tam ta hung thai pa hi a spirit hi a hai lam kai hon lam hi chi mo som thai jin media team hon jong lam kai ho chunga ki pa tho velin kan sai ve apartment luta ne pi jiwen chunga ki pa tho kan bong ve ka ki pa kan sai ve nom chu tu kum chuneu khan ani ki vai ge ta in ata le ai zo la hi talent hi zat anum di hi ke nong ke ma ta nong kana ta san lo hin na la sa team la sa ho jong a team thei win ade in band party ti diu ham musician ho hin live perform a ball wang hin studio recording he le in a ball do win am ho chunga jong atum ben ki pa thu kan sei ki ni ka ki pa ki pa to KWC media in interview ke body hela pa Jimmy aba hi aizol khupi bana hi am so loyong a hita in tu le tu azong hi KWC chairman hela kilomen ama jong na sata apha da pia hita pang program lo hin thene dinga hi mes langa jong hin sata pan la hi ti ki he in tu sung program ke mandan hin dang to te dinga hoi chinom na sam itapang sa kha chang sai thei da tu chung hi i lo thim mo win mi tam min na aban le vo cha ha lai ta ma hi le ka kala nau hi gam da be se nei le aphat cha jong hi bu ne thei diu nam ka tho sali wai te jo he ala ki pa me heta panga nampi ding gyal kho na zala mi pi ho gyal kho na zala panala paw hi ki thanga no ma zengin ma ba na jong hitai ki tho khom wa panela khom ding jong ti ma hi ke ne aphat man tam ta nei pi jo mes ho achat le ho zo si chunga mi pi ho takhialin ki pa to ve velen ka hin pong ve ki pa ve ki pa me din kan chang khan le ni ka sei ngom chuna i loi ho hi tui bial langa
ดาละเลว พี่เรียนละเงาหอหิวนะ พี่เรียนฟีลามวยหินไอ้จะไล่assistant manager ไปฮิซามาหินนะอามาลำไก่นาฮิมีสมตะบังหินสูนี่ลงมาบ้องทุนว่าปนะบ่ซาปุ่งนี่กะซีโมจิโรว่าบ้องซาเยที่สมทุ่มสมดีละไงกิเลตัวko asa kitchen kin na lai na la nga hi mi tam ho chutney ho bolu hilanga program hi du tu samin ka zawman ka po win pyo jong ne no me no thing ti ka sei no me ka ki pa KWC vice na no yin sabang mit aizo kopi som ano min izya chun student phabet dam tam ta mun chum chuma konin awangin mi pa jong tam ta so mi tu ni ikaman cha nau hi ribbon student ha ko nai pakang nei na sa na no ka sanaw he to ni na sa na ano mi zat na hum bam ribbon sa pa dahi mi somthum hisab ka hong to ni atinga ale emission mo tha mi zat bam emission kum tha e state exam len ni total hi ai mi mong hi mi 20 ka hiu 20 hong lut atha ale asa le thaka wa ki man sa na phai lai lai mon nan nei ji bang tasal hagawa hi Saturday si lahin EU ki khop na si tingle Sunday lahin KWS ki khom thailo mundanga lam kai tu na chong ho chu NCF ki khom si okay ai le tu ni chabang mit inei na wa hi nang ma model program hi tabang na sa nam nom na sa nam ole hit zo an ke bole na tiam ala amon lam mol hoi tabang na gelam nang ma maidan sang sa chan sai dai dam ka gel sang ina nom na ye to ni ko ki man cha na ho hi ai le ilanga chu chabang ku na chi kha ka chi chi thau na ye ale miss ku na tir kha lo ka til lo ale tu nya hi chabang la nu dingan na ki kut lo ham ka ki kun lo na pa mai le ane ki gong de chon nam mu thei di hin sabang la nu ni mga sang ka mat follow ai pi le no zong ri pan sa ko na tam ta na hong zaw the ba cultural performance on nei dui ka ta sa din na i so si chon lam kai ho ke le zong ki pa thu ki sayet nam sung wa dum mo le lo mo ngen de khap ti ke sa se ding zong i ke saw ve ki pao me sabang mit ke da silam kai na kinayen e cha chun kol halanga zong mut piom ta kol hang lal neo amma zong hena sata ki pom pe hin university student ho po thai thia po hin ti chun po thai sa chana bolin amma zong he perform dong na sata po de le kilomet to ni program ki mandan hen lungkel chang chang ni sai thai da ano me ti kalwali pi ke sai dham phar ki ti vai ga yam point e bol phat cho pha nei je na gen sai lo le ki officer sa ti hoi thula lo e point na la men na pi jong le anom papa lam ding abol thi papa na bol le chi chu yeng e enge program su num na dinga hi alina ne llo an na thai chana ke man cha hi program lo hin nai hin na e ta banga chu kilisa adu da am lo hela mi pi so si koi minu mi pa hela nunga gol hang zla no tai ke man cha pau hi program lo hin nai hin ilanga ke man dan to ale ning last year ki da ham pha masa chawang mit ani ke man ho to tu kuma ke man dan hi itapanga ne kelam hoi chi pen hi nom le ne kelam nang akora phan ma sa wan chu kanem pon na ai wangin tu chonga hi introduce ki bol tha chele chawang la nu hin na chawang la nu se point tu chonga hi itim na che ki pudo a mi jo sen area ti dam adia em jeni nunga gol ngo jong hi chi anim khalo di na thingla nunga gol ngo jong perform nal tan bol di win na cho jong hi dam tu kuma ki bol oi apat na hin khono jong le angum lui di hon jong society yen nang program yen nang pi jong le thili atha introduce ding chule how ho introduce ding na incorporate bol ding to apana hi bayo se systemic susang ki hoin na system khat ve ser ki bol le aban mana chung ki su de ta ki chu hi pa me tu chung hi system jong chom ple en nom jong a nomen a vibe song a hoin itya hi perform bol diu hi khunung khoma le isola dan de hon jong tu chung item ki bol dan ho a hin ko pe sing di win jong dei sa he chom cha na phat man lo ta ne pe jing ki pa thu kai se ki pa me nam pi
tu ni KWC lam kai na in chawang mit imang win kichi man na wai hi nang om lui jong ni mai the hin last year ki man na to tu kuma ki man na hi itabanga a vibes pa hi na sai thaidam oi chi nom na sa zo am na entertain zo am changka chan hin sai thaidam Okay, Donna. So last year, I don't think there were any sort of program because of the conflicts going on back at home. But considering this level of, how do I put it, grand celebration, I think it is obviously going to be a success. Like we're already halfway there, and I look forward to the rest of the program. Yeah. ale chawang lanu hi tu sunga hi introduce ko this is the first time we introduce about this chawang lanu so do you believe in yourself to get this chawang lanu the title of chawang lanu No, honestly no. I think as kung kikopon as ito kaya hi assure din nga ay nalendo hi paano ba. So at least maybe I don't have to be here and there. Like I just want to focus on one thing, and that is my ushering duty for today. Nung nga tang ho na hoy tayo nung kasi move in, and then there nam dong sang ding kidiham. Yeah, there are so many other eligible ladies out there. tu ni phatamta nan da la tu nya chawang minan hong jin nam chan rom pi golang ho jong a pa en golang han jong nei hoi sa jong kata asanen including me is it chun tu ni nong phat ji in lam kai ho tha kelen jong ki pa tu kai sayen aban jong lei tai activities wa hi ki pan khom jing diu za item ku do jing diu yong ki nit naw in na phat man lu ta nei pi jing ki pa ki pan spai ka lo me si vai sai na no yin program ko pi ta sabang mi ko ki chate ai zo la ho ni bang ben na ichi hi ni dang ato tu kum hi itapanga nang ma perception hi itapanga hi nong na sa nang hello le hitim ke pole hoina sa sang le la sira sang hello le previous year wa chu itapanga no mam le tu chunga hi itapanga no jang sam sampan nan sai thai dam sang ni 2022 kuma chu mero thang ana ki mangin anu mama jingin ke thon chilai ma tu ki mang ki le ka ti ngai wangin ka gin cha sa mi hi zat na sanga lang hin tawin emi ho jong hi na tam ma tawin tu khela pha hi ti ong ke bol le diam ti ong ki sei de diam na ha ka sa in akit pha le dong sanga pha join ke bol phai le ka ti ka de tu nai cha chun election Mizoram local council election na te ni na kain na isa chu kuki cha te zo sin congratulations ka involved in hitabang Mizoram dam sunga kuki cha pa khat election local council nong gol hin na chunga chun kuki cha te zo si in ka ki thanga pivin echi election na ki kut na hi nang ma in nam sungle ala Mizoram sungle ala kuki cha te chunga dinga hi ki pi planning na yam ki pao min na emi zau sin win na hevin lam khada chu ho kip chapa khada khi tu ki chapa khada khi sia chu kyo MNF party a pada HCM ku zoram thangan san rong hian wei tan na ama jong ki pa thu sein aga ki phung do ku ki cha te jong election a ka thing thei ve ti cho a ki phung do in na ki pao min ka thina pada emi zoram sung hen lang hoi la hi jong le tam tan congress involved na ki pao ka sain amo chung zo sia ki pa tho kan se le ki pa mo mongin Mizoram a hitabanga local council election wa kuki chapa hung pan thei hi ki thanga no ma jingin ma ba na jong KWC hi in KWC hi in nai to khom jing ding jong dei sa le man luta in na chunga request tapagin ka hinay no mo ve to ni program no na sa diong kata sa no ve no me pao me li to na pan kino hitin to ka kwa ma ding hi le gol hang ka kai khongsai ama hi Manipur University a jong anakayin gala tolji chun hilang mona lekha sim to gomen Mizoram a hongin hung khai ang ka tin he ama hi sapang sai ngai ta le gunchu ta hi in
ama self practice ho jong hi ka hezin hi ti chon ahung khang to win tu chung Mizoram state level gold medalist sprinter a hin mo in hitabang sports a gold medalist a hin mo na chunga kukinam pi zo sin akik thang a pi ma jengin hi chi to ke sia chun na zorni tham khat nen sai ham your struggles your preparation your strategy or whatsoever chu mi pi o sin ka henom ven tham khat nen sai thedam kunanga khang ta o til kho na to ko ma ke pau me naw moi ke ma introduction a hin pan lang kamin hi let jakai khung sai a hin supplement na kana chen no hin gal masanga chu to ka hung do zo he ka in ku te khol mula cheng ta in ke ma ka hung ki pat dan hi le masanga yong chun manipura chun kana ki chim ji in a hin la gal hung phana chu Mizoram ma hi hung na ding phat ka hin nei a chu ka hung a hin ala chi a chu ka hung thun ti la chu thun na diong kana nei be point chlai ka thun na chu ke de leslam kai ho le uniau pu adi dia uniau pu in ki ha thu pin na thun na ding hostel khat kana ki moin cha chu man be in sawa amho chu kana ki thu pi to go ma chu ki chip kana bola hin chila ka hung ki chip na chun pathin lung sin in kumma sa chun Mizoram represent thading ka hung umin cha chun 100 a hin 200 a hin 400 a hin abona chun individual la gold medal abona chun Mizoram record kana break in na china zawa chun 400 relay to team game a hin mi league pang khom hin chaung chu Mizoram record kana break kin oven chizawa chun Mizoram representing a hin north east to tu kuma chun national games chana kana chi in na ka jorni he chan cho he tu chana dinga ki pa mo mo nge hitabang kuki chapa state level hian lang national level hi zong le performance item hi chwa chu perform na bol thia na struggle ho jong changkha chani na hin sai chu khang tha ho jong tang ta ki til kho ding ka ta sanin hi tabang su hi in achievement hin nei ho hi alang pi hi a struggle na pau hi min he ji pawin just one way of congratulation it's even but we don't know the behind the how the candidates or the person are suffering hidden agenda hi heji popin zong le nangin pathin songa na kalson na songa hi chan hong hon hoi hi nampi oki nampi zong ka ki thanga pi mama zwingin mabana zong na tua sang hoi chola phazwa perform na hin bola award san thai te ne san di zong ka kinap naw zong ka hin pong pai pe ne he ka ki pai moi a chai na ga kyong KWC te tu chunga moment to yong IP ven chong le thil dang dang ki thu pin ai bijing ven na aizola ai mi ho chang jong hin thil dang dang ki thu pin na ka mo jing gen choi osi ai ki thu pi ka het na ai ki thu pi han lang ka het lo ai ki thu pi ho yong le abon cha chung waung ki pa thu ka hin che ka ki pa me aizol mo na mino mi pa ka hepoi ulanau ka hepoi nunga gol hang ka hepoi hitapanga igam sungwa hitapang pasana nei ho ai lo le itapang sports person nei ho hi sumlapai inei khama ki thop sailawa jong ki thop pijing the hi in hi cho hi e ho ko na ilunggel ba ingai to wa kala kha ikatu sat to wa hita chu inam pi choi sang du hi chi timela taw na jong hi na phat manu ta nei pi jevin ka ki pawve may God bless hale tu ai interview e body hi nunga kim ama hina gale na ko na honga hin Mizoram University atu hin PhD a bolin nunga falta nunga to ngai ta ho bung le adang dang asong kimang sa khat hin tu sung sabang min kiman hinom ka sa hina henge tu chung kiman hinom ka se 2022 kiman zo atu chung he avela ungi start ki de na ki pa o me to bang program ki organize the he ale Nagaland te kon mim kup ki mim gut ki khat song na bol se vin na e chu to chen hilanga hi ki lai pi ta bang ma sabang kun ho man sinam itiam chabang ko ka mangsi na hi wa ke hodinga chu mim ko atu pi zo na mim ko na hi lam chom mi ma zo si thilo ka bo go se ki che ho yo ka bo si vin na hilanga hi apha le amuni da in to theya he le hon zo ki chip na ting le nam thil ho yo tam ta display bo thei le he ni chu future adinga thil hoi ta khadong hi de ale to chung ki man sa dan hinom na sa dan nang ma gel dum hi ai ta bang sa ham ano me na ali ne e bon cha wa ung ki pun khom le ano mo mo se a hi theya dam nai ne le kum ki jong le bo ki no de le phana phat man tam ta ne hin pi je na chunga ki pa thu sai ga ki khot sat hitte ga ki khot sat hitte tu
ตัวอินเตอร์วิวเห็นบอดูฮีกอลหังลันมิเลนสิงโซนะหินอามาจงกอลหังฟัลตะสิงกะละหิน ready to mingle หินnga hon jong patake sa ni kibat diu gol hang man tam hi ke tapanga gol hang man ta hi tu chung chawang mit imano hi nang lunggela chang chang ni na sai tanom na saam pha maslai ke man ho to hai chinuk na saam nan sai theidam chomcha tu chung chawang kut ki man dan he le ki gut na long athuk pin na chole I bui nong wa he 2022 he lai mun na he 2022 nonga ve a ki man pat na hen na chi choi pham bui na ji jong chun e pha mi zo si he long gial he a thada gam tan na ki ngai siat na he omen ai la to he to bang he lam kai hon e to bang man theina ding phat pha thil gu na hin nei wa chos in lam kai ho chunga ma sen ki pa tho ka sen chule e che aung ki mana he mi pi tam ta he along gial e pham thada ma ko na aung ki cho do tha ding ka ta san lum jong lum me tun jong nom tai lai sa bin na cho cái mù đá này ăn đồ mẹ nghe à đi tôi chung hi bol kha lo lo nga ke bolin dang lai lai sa nga bol kha lo lo ke bolin item jong za za no men ai ke san jong la sa kha lo pa jong la ka sanom diwin na ta bang choi hin a vibes pa sa na sain ta bang hi program i man thei pau hi alo pi ma in pathin in pha pa I pi win ga la tur kam ta nei jong le ai zon muna ku ki sa te hon ta bang chawang mit i man thei pau hi alo pi ma mongin ama sa penin ita pang program lol hin na ai hin mo sau hi hat chung nong pathian thangwa nei piu bin na hi chi chu khang lai lang hi in ai lawa hi le welfare lang hi in ho pung lang hin he tin lung thu thum bangin na satai ne ki thui hi ji sun program ho hin na satat na chi hain tun jong arok the jengin ita pang program mi man thei pau hi lo pi mo mongin hununga ding nanga ko na advice hi lo le sai ding tham khat chang khat na sai no mam khonung jong le to bai ki ngai naw he na nam ki ti he mun chom choi mo ai len na I ki loi khom lo ai len yum na mun cha he ki gel jing til ai lo lang gel pa hon ai lo lang che gel the hen ti ai ki su khom jiu wa phan man khom wa I ki su hat pau chu thu pin hat ki jong le he to bang lam kai hon mi pi ki loi khom na hen sim jiu han lang tin mi pi hon jong he tin ki thu khom menแล้วน้ำสูงขังต้นเตะเงี้ยke pa men aphat man luta nei pi zevin na chunga ke pa thu ka chen ngai lut na let sawang mit lol hen na dingin ga ki khot sa hite ke pai Christopher lu nei hin ama hin NGO kha chunga nei hile kilomin eta pang ku ki chapa Mizoram sunga NGO ke top ta khat ran khat hin ku ki nam ngai lu mi khat hin contribution lang han lang ipi jong le man na thei thia mi pin akiphat chom pin tu chung kai do nong chele tu chung chawang mit ki man na hi kum dang ni dang lai to itapang na saam a vibes tapangam nom na sa nam ti kha chang ni nan sai te dam ki pa me tu chung chawang mit thi numa gol lang chule nu le pa te ho tam ta than om te la pang man la ama sam chung ke ho pa lai chun em do na ki tam pon na ti bangin pro do na ki bol te me sia ji hin a ki bol la ha man ki bol ji pa mi hiam do ki tam tan ki ko la no mi mi do am than om te le je ki pa me je to bang bong do ho om lai ji ko ki chuma yo ki pa tu kan se ki pa me mi lui khat jong na hi tan ki man sa dan ho ne he ma jingin phat masalang to te ding a chu tua bang mi ong ki tam jak nom long lop jak a vibe song lin zap ding ka king chan na ma ba na hi hipiti society hi ki pule ki a hoi jo che dam ti nang se san na pi thai dam ma ba na hi program hela ipi jong le na ki society ai zola chang ho hi ipiti chon la khan ai lo le ipi piam lam panga na ga su to thein ding in se san khat lanin na sai thai dam pa me ai ho hi ye thong bin de bang te nam bang te he boina gal tolin de bin ayam bizor ma on gal tol ja on hi bin ai la ye mo fam ta wa hi jong le ni hat ye ma ka de chu ni ka ma ni ka wa hi le ni hom chan te ni hom chan da ho ni het wa ni hom chana ko na hi ki ji ru wa ni a pha chu mi lau fa e ho pa to ni be khom wa hi le ho de nam de khan tho na ma tal tam tom ni hi adie Mizo society sunga jong hi zildo thaidik tam ta am ding ka ta sa ni na ku ki hon Mizo culture
amo society ki ngai lu dan le ki kho sa dan hong tam ta zil do thai ding omen apa en aphat man lu tam ta nei pi jeven achunga ki pa tu sai to chawang mit khot sat na ga nei hite ki pa ke ki pa min hi min le na hin na ki pa min itabang program lo pi ta emangovin nang zong apula pan hong ke badahin na sa ta negative pan na pangin ija su interview criteria hin ang thowe ki se hin na to so hit tabang na sa anam nidang anan saw kha am tabang chabang pu le chabang min hoi hin an saw kha am mundang dang adang chun ana pang tin lang le ke pa bang kan le be pon na ko sung le ba le lo le gang sung ho bang chun kan active thawe e bang in tu club ba epideti ram tawang mit gi lam level lang ali khai lang a hi ka taw na na first time ta bang ale nang sedan atu tu kom hi no mong nidang to teding asu nom na sa mong jina so na ale ki vai puda no hi nom na sa nam hi tabang am structure KWC hin KWC nei ho hin na hi tabang ta sa la ga wa ikilap ukiloi khom dan pau hi nang ma moda nai changa chani sai thedam ke pa mong in ita bang dalai han lang kui lai rang da aizol KWC ami pi no nau chapang helo la song tha tia na ke te ham ga ke choi ham ke mi he ko na ki kan long ka sa ka sport ma jing bol phai ma jing ni be nge ki pa me na phat na lu tam ta nei pi jeven na chunga ki pa thu ki sen ma ban jong le na sa ta phat na la jing ding jong ki sa be qua interview in body hi pa zat hong ma hian ama hi society na sa ta ki pi mi kha dai hian ke ma sing en jong ka he in ke so ngin ngai chat na chana jong ke mang sai ama jong mi hong pal ta hian ede chon pal la ti apangin KWC hat ta KWC ta pan thai ti apangin tu la tu jong hi building committee chairman hi la kilomin ama to hin phat cham chai nei ni apa tu chung chabang mi ti man dan hi nitang lai to te ding ai tapanga le ge lam ole ai tapang hi man no hi nom na sa nam nang ma ge dan chang khat nan sai thei dam ba min pa de pesin ku chung ke pa chawang mi ti event chawang ku chung ta November tarikh khane gitna amin zon na deu zen na khelu gitna chawang ku ti sa chawang mi ti nan khelu chu kind of actually advancement of the okay bola ni ka mera le ye otila traditional chawang ku so yong kit aki manna link of thawin le hibangin up to date ma mind ka muinna chawang ku sa ma chengin chule itil bodan hosol ade di kila chu ham chawang ku ti le 50% chu yang laga na chule sa ti ma nukta ko mga kuni ai ko le le ka bena zo le tabang atmosphere ka pu hi le kyo ta stay ne ko winna imam ko sa ma jinge yang adi tu chung chawang mit ke man nei hi oi aking wal sa le zo kham sa ba jong ong pon non ta natural ta enjoy ngane hi ba ti han lang nga ko hi zo la performance sa omen etabang chawang mit iman pau hi ano ma jengin pathin ni lung sen vet ai zon mona ki cha te etabang program lo pi ta imalo hi alo pi ma jengin mabana na ma ngai dan mabana hi KWC ta ai lo le KWC ta aban le adang dang jong le na ichi ki five tup thene diu le i masal thene diwa his idea suggestion chang kha chai sai thai dam apa sepenin tu ma lam kai on na in chairman KWC chairman in junior secretary adin Baronal Rolanna ama hi ka pa sama ma jing adil boda no ama hi silent worker khan ka moina ham be lo ai banga ato ro hi kap ta ki moin ka moin le ama chuai ni se ki pa ka sein ba nai ta bang mi tho hi bol hi bi ham ama sa tu dem khat skeptical kan hi thawin na ti ta se ding ni bodon di boy bodo hi di bo ti khat i pia nung sei na khat kan ni e ba tu amun ta ko ka be lai le kadom ka sama man kita bang hoi ba va le unity bi ham lungel ki fo kham na le ko in jong le ani ga jong ta sa ta ko do nom ding ko inside na adi eni ho to anjon se ta bangen ipiham developmental like educational lang yan nang elo le ipiham mi anasa damlo iki thopin ha wa na sa ta in ikan to me ni win kinik na sa ka nei
ki pa me na phat man lu tam ta ne nei pi zevin na chunga ki pa thu ka saivin chawang mit chebe ga ki bol hite chawang mit ki pawmin chule keso chule KWC damsot hen pa me gol hang cho na hi in ama hi MZUR research scholar kha zong a hi in chawang mit lol hin na dinga hin ama hin promotional video ho patake san an moi pi in hete chun asuna cham lo vin a thaile le jeng ven ute khalani panla na hite chun aki tha le le na satan panalawin na struggle hi mi pinong a het lo mai the hin promotional video ho na ball down ho shooting na ball down ho hi changka chanin sai theidam chi itelam panga ka seida ham ailo la agom ta ka seida ham ailo la chi promotional video hi iti sedam tu chung hi ka het khilo la hin hitai promotional video hitai aizola am hi amasat na pen nang hi mai thei hilo mai thei wang ka he pon a hin la ke ma het chanin wang hi amasa pen hi wang ka kin sa na chi pizza ki bolo ham tila ji tu lai hi iban ai la hanglang khial ta ti khari bol ti nga hila mi invitation ho chi ho le le sanga chal ha tai chu mi i ko phom na dingal in promotional video ho apana hi mi hi invitation ka bang mi ta bangai ta na chong la hi chi promotional video ka bol na bang hin chana ma ke ka gan thei mo mo nge na ke adinga ka first time hi na ka first experience hi in andi san ka gon new he na thing a be lo chon tot na ta on ke sen na ai lam pizza chu chu ki sem te na chon bi ha na ma dinga ki pan dan dan chuna chi na nga pa na ka zil do hi ji na hoi na ngai pa me hi tia chu khala khat ki jel do tua na ma dinga pan na thei thai pan diu hi alo pi pe na hin i het na chi na pau hi kuki nam sung choi sa na de la kuki nam jam hoi na de ngai tai panila pau hi alo pi in mi hem kum so ta hing de hi covid hi hin sung wa hi nam pia de nga por thei neu cha cha hi contribute bol pau hi alo pin hi tapang program lol hin na dinga na sata a vibe sum thei de nga pan na hin la pa hi lam kai ho hian lang ke aizol mo na mi pilo sin na chunga ke pa thu ong ke pogin nang zong na to ana ma chal sing lang ma ban jong le he ta chu ngai cha nam du ja pan hang la sing dong ki tit naw he ngoi tu do kin lang ka sei nu khan na ke pa thu ka sei nu na hi chi promotional video a ke bol na he ati sana behind the scene ati jing ta na behind the back wall ing ka ti da mi chwa hin mi tam ta hin ke ha support na moral boost ai bol ja alang ke na hin ta he chu ta na thanom ta kan na pan hin ti chu correction kan bol ati sana min pha thei dinga ulal neu na je saya ulal neu lang hi in chong la bukai na ba lang hi in chong la dang na kamin pha zol uronal nang na a hin chele amo kiu thum hi kiu lui hila dang ho lang na moral support ai pizza idea ho ai pizza la ta chakin lang e cha pa chu ka ti se da ka hi man cha na amo e khana pa na chu tin chong la tu chunga model ti jing tau tin promotional video a i man su nga Cindy gang ti hi in apan le Naomi Tungnung a hi in Jessica Mara hi in chong la Thim ho ke hi in amo chung chi ba hin ki pa thu kan se in chong la amo ki hi lo hi lang ripan ste ho chung ala amo lang hin vela dunga no chun amo pa na lang promotional video ki ko se amo pa na ahung the amo an bol ji na amo chung lang ripan so chung cha lang ki pa thu kan se ye je ke ma kha de pa me la na ma hi nam pia de nga pan thei thia pang khat hi in social worker khat a hi in tu chung chabang mit na hi la na hin sa chu yaw si na su towin tapanga talan na jam hi pai ma chai on he palo na hin na ko ma chiang ke ma jing ngong kan he palo hin tapanga talan na sata nan pu do pa hi na samomongin na ma preparation hi mi pin a he no men tapanga hoita live performance bol do pa hi mi pin a ke nom ja chu hidden agenda tidam na ma the struggle the preparation chu chang khat chang ni mi pi ko man sai theidam ke pau min struggle wa he aphat he alhom wal je en lucky jil na ding hap ta khat thing lo ta banga hin ninga ham bo ma ka kizilo hin china chung chona kaloi ho hi sun le office kai ngen a hi win chule upangen ka hi ta je win kizil na ding chu jan yong a boy kidin hi jong le now sen cha sen popuma ka kizil yeng we aji chu program lol hin na te te dinga ka hi chana chu pan kela he ti chu ka se hi ki pa mo mo nge tu chung program ho hi event na hi la item ho hi mu kha lo ke mo na la sa kha lo ai ta la sa kha lo ben la asain asano mama zengin alam thelo ho jong alamu ven hit chun acha za ball win performance tam ta ki ball hi cho hin ahung ki go phom pha le hin chin program me su no ben na performance chunga me pin sai zo lo ki pa thu hung ki se ye ki pau me india got tala na na chi te ki chun tyo hi dai sa hi iche diu he
KWC media team interview ke pol de nu Margaret hin amel song hoi mama sing Nagaland Miss Good ane te han lang hilala te 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 hin chi Manipur ta sa pa usat pun sa de nang ki hin to ni sabang mit ki mandan hi nang Nagaland ang mun hi sin Nagaland min hi si chun Nagaland ang mandan ho to hilanga ku ki chati ho ki mandan hi a difference nang wong hai chin ho ngasam sa khatran sai te dam ki pao men nakali na ki mandan to ai lo le Manipur lang ako ki mandan so a difference sa umin na kati na chu nakali na ako ki manting ko le mo tamzo ako abon sige ako apat na ko na chay na chan jing ko din na ni halang ako second period ya program mo ako obviously tempat dito pa nga yung zinahe ba nga so cultural dance so na ay lo ay le lakboy lagi di ko na cultural dance azal da umin na medyo ko tang kiki hom zina ki display sin kilam sin na ay ba nga a difference to ho lang Manipur lang nahi ay le ibig say da wala tha ho hi ha cho ako na lang ha bolo bin na just difference ay pa me Nagaland lam to hilang gam ke ba alaw na pakat nan sai si chon pa me tu ni ke man sa da hinang jalan na sa am tapangan didang layay tapangan hinan na ke man sa ka am nidang lai jun hi kakimang sa kana ano mi tu ni KWC idol di mi iromo vidi ke ngai lo win na ano mama sing ole na pa nan tam ta nei P7 achunga ki pa tu 7 sabang mit to min sibai ga ki pol hite Amin tua KWC media team interview ke pol de nga Rosie hin nom na to na course min nan sai kai han na permanent address to ke kami ni le Rosie nyam hoi chana hi in lang bi phai chama ka chilaya hi le college venga Mirami hostel ka mintin di firm kasim MIPS okay ki pamin ale tu chu chabang mi thi nom na sana bil lang ke mandan to lai ke mandan ho ni tabanga difference ni yam hoi chei lu ka sa jon ilang ba chu kala chi khala wana chilaya first time mintin ka first time hitan hora nom ka sa ai le tu la to he do man nei ta do ka nei chu guys ama he do man he tan pai man dit stop do ni tiam chu kan sai pi pe pe me ki pai le WC media team interview ke boarding ya le joint secretary ke WC bolang kai ama hina ba na to ngahin bolang katam ta hi atu ki sa da na hi sa khang song mi sa khang ka di mai te ni ke sai to chu ke WC hitabang chawang mi dei na wan operation hi tabanga haang ipitiam ipin chakha chang ni ke no men sai te dam ki pao min media team in ai tabang phat ni pi je ka ki pao win tu chung program hi abul dilin ani ki ma sai do pon he jong le mi pi ho ku na boarding program manding ti press la hong ji chun chikil le bola pha ki sa ji chun a chi sa thakat ma sang min ong ki wong panen na e ti chun meeting dia thum ta ong ki to kho min mi tam ta member hel nang adija mz ula konin mi da chom chom konin ki thu pinau min tim lin taung ki sima gang chala ong ki wong do thei hin iki to khom now tunia program patai men thei siwin e mon cha chung ma ka ki pai ki pa me chung KWC ho dong ki wong an lo hela and then qualify mi pi tam ta university student ho hi college student ho hi mandang dang ai song le ja hi mi pi o si ko de ki qualify chu ta ai yang qual khalo ni qualify na sa khalo lo lai sa wa lam khalo le lam pau hi chawang mi lo hin sa na hi jin no ho zo si chunga chun mi pi the le ki pa to ve le kai bung bin ma na song hi ta hi ik su le si du yo hi nam kai ho thum ba song ki nei no pe pe ki pao me ki to khom jing tin pang khom jing te ki pai KWC media in interview ke body ila golang sang golang sa sa hi na ma so hi ahulu na pa na hi aki be na ya le man thai ta kha na hi ho so ma so ki dei de ke pin
kha kailan sao cho khumalan sao cho mio sia so ho siu phu jingin tapanga phakong ho sen la lam ta sa nam nam to ki thai ta hin to nom na to na ko na mun chaka chang din sai thai da ke pa me ita pong opportunity nei pision tua kom na mun hi tele I aizol mun a hin I Trump Vector iti hilay mo na kon comment Sriya Telemedia tia he ka to hin sales marketing lang hin tia ding a hilaya Aizolai distributor or branch manager ako mahi ting le lam kalang ako na chu hile ayo Manipura timai le kukilen langa lai mataking sang hin lam kha kun la jang phai ko mamunum phai kon komji to na hi thang to ho ga che se le tu la hi eo hi government job se hi job ta ni gelvin private sector na job kan ta jong men ye chi dang ma ko na la khang to ho chaka chani na sai pi no tiam aji chu every human beings have different lines to survive is ya chu chaka chani sai thai dam which is government job te private lampang hi isaya hile ai ma present scenario saying I hin tu ta dia dinga ai ho cookie society dinga hin tu jong hin he thim tawin a ji min hi chi entrepreneurs lang ai lo le government service kya helawa ai ma private na thil ka bol jong hi thil poi mo ta hi jin hi chi hi kin jong risk kanala a hi chi kana pat hi jin tu hin jong pathin zalin government service za chom chong ka bol sang tu ta di hin kat kama charging pa ni che jong hi government service box se poi pi lawa ai man I to thei I hi na thei cha hi Italian hi ke thiam de ti ka sai pi no ma he ba men apart menu ta ta nei PJ ve na chunga pa thu kan sai in pathin na PJ hela ma sa sing tua KWC media team in interview in bodu hi nunga boy the ma hi in ama hi ripan sa ko na student kha hilai kilomin iti ko ma chu ripan sa nong lu na chulai EP stream na la ti chu nanam mi piten ka henom ben nom na ku to chang chanin sai thai dam tu kuma NEET UG 2025 acho kan pasin chalaya pana jo ribbons ka true in abale last week la jo ribbons ka lut panina optometry department na hin kai hi Bizang village Churchanpur district nga hi Churchanpur district na kumin su na sai thai dam Bizang Bizang na boy kim Bizang ale tu chung in langa chu hitabanga chabang kur haina na zaw kha am ahilawa ile ilanga ke man na to tu ahilai ke man no hi hitabanga na gelam non na sa nam chakha chang nin sai thai dam ke hi kanyo pa na chabang ko nang zaw khalo ahiwanga chi ke dinga ka first time hi in ka first time to thana nom ka sa ki pa me no ka sa je ven ko ve jong ne ripan sa ko no jong item tam ta na bol theiwa alam nom na lam theiwa hita chola sa thela na sa du jong tiam na hong kinayen hawina jong pat la thayo sen pat hong la jing jong lam ka ha ta khelin tiam na jong hong kinayen he pat man tam ta ne PJ chawang mit khot sak na ga ne hite wa KWC media interview ke mon hi gol hang gole ne hin ama hi kam po pia kam kukile na ko ne hin aizola so lai jong mai the hitan previous program ke man ho KWC man ho chawang min ho elo chawang ko ho to tu chunga ke man ho hi a difference sang chang ni sai te mai chin ka sa zo am chang ka chang sai te da mi pin ke no me ka ke phe itia interview nei bol na wa ke hi le ka hung kon don na chui le ga gi sai be le kuki military colony homin thanga ki he KMC apana ka hin tukum anop na hi event na hi le galzo apana gente hasan nei to zo wa hi tabangul nup nei man he e ho ilung sungu jong amongin hitia ai ga ki su hal khom wai ki het to wa a khelo cheng yong ki mo to hi chi athu pi ben hin kum sang ni le som ni le ni kum ayong chon an ki mangtan chi sang in tu chunga anop lo na pen chele mi jong a ki tamin program jong a choin ki ngai lu na le ki lungsit na jong asange ti chu ka sei do nom he pa me ilanga ke man sa nga tu chung ke man dan hi zu khap sa ba jong hom lo nom ta hi ta mi lo sila sa khalong la sa alam thelo alam khalong lam iti chu hin item za za nai man pau he no men kunung khuma dinga itabang sayasan na pi no mam itapang in ke pole ang mom che dam ti cha khan sai thai dam chika ga sei masangin program ki man dan he ka ga sei no min chilaya aizola program man wan nop dan he koima zukham sawa lo hela hitia ngai lut na neita eltol chan phalo bol lo hela hitia program man khom thei hi
in langa hon jong program iman phating la hitia kina ki bo nei ma lo hela program iman thei diu ti hi keima suggestion hin jildo ding tampiu min aizol khopia hi amun ho jong event ale thing sit senin program ki manda nong ki su sel selin mi pi jong khan to na le machal na inei divin ka ki ne me ki pa me na phat maluta nei pi zevin na chunga ki pa thu ki sayin ma ban ha jong na sata ai ki thukom jing diu man thei thia pan jiu tiang chu avela lam ta thalenga kan sai ki jong hinte ke yong ka ki pa e tua JWC media team in interview ke body ko lang khai go le tau thang ama hi chu san pol ku kilena ko na hi en emission mu tha til ti la hi en research bolsing lai jong hi tu chung manipur ke vai hom dan to manipura tapang kut ke man ho to hilai mana aizola ku ki chaten ke man dan ho hi nanga ko na as a fresher sina difference tabang na mam example pi thia ne gelam cha kha chan sai theidam ki pau ma singin as a fresher tu chungai ki man cha dan dok dan hi ka wa hi le ka ve da hi le iki vai hop dan no chule ki sin sa dan no hi lam kai ho fellow na aji chu mi hi tia hung ki su khom hi city khara hi bi halung gel tam ta chule pha tam ta sumle pai izanam khat ngung lut de hi cha hi mi hi ja anui khom hi ke ho adi dia fresher swa dingin beton thei ta a hi ti chu ka seilung an chile mundang danga yamanguvin program ho so a hin aizola abui na di hi piam chile transport a hi na chi abuin chile location jong hi kuina khat jong a hi in langa chu mun khrai mana hi jong le gari parking ho na abui po in chile location jong abui po in a hin buina constraint is up jong le lam kai ho fel na sa na ol hing tai gun thei pau hi thil lo pi zo he ti ai la di kan te ba me tu chung hi university langa ko na student na satan pon ki lai tiong chu ke he yen in lang ho man to langa hi ki khin ong tam ta amin tin he jong lai ita banga apor thei thei talan zo si pu do pau hi program lo hin he ti jong chu sai do nom ven ma ba na jong ho pung hi ta salang ha jong na sata na phu ho na in se na pan in se tit hala na la di yong kina ma he chu chang kha chang ni ka sai nom hin te tua KWC media team in interview ke poli he le ta chanu Mary hi Mary question chakha chang ni anan nei o tin hi tu chung chawang bit pol hi nom na sa na ni dang lai na sau kha am ni dang lai to tua hi chi nom na sa jom chakha chang nen sai thai dang chi kani ve na hi dai ai so la chawang ko kaman na tua hi anomin te jang khang tha ho yong atam chin anome ki pa me ale ta chanu tam ta ki penala hin nang nang ki dress up dan hi ka no mo men na mi tam ta western dress tam ta ki pol hila lagin ta chanu nam pi na choice agin ija chu chawang la nu la dinga ne ki kin cha nam wala ipiti na kela ka ki pa mas pena ka ki wadan hi tha do ya ke yong tha do ka hi sena ka ki wan hin he jong ti ho lang thil cheng ding ho dang chu ka ge long ka ge pon ni ba ka ahung chun de ka select di yong le chu ka ki pa di hi zen ki pa me na na pat nan tam ta ne PCP si media team in interview ke body ko nang say boy hin ama hi chapang pata na hin adi dia ke son jom cha te nau ti ho ki thupi na hi pan na sata ala ji hin big job ti ho jom hi bolin gam khata ti da ham airport leng pia ko na hilai mun hi chabang mi manga ho hi in kuni ni ku ke man cha na hi na gyal sa ga nom na sa bi tiam chom cha dan sai thai da ham ma sapenin ki paumin tuni chawang mit ki ban he ka gin cha sangina numin mi zong atamin na hol ho zong numin ma zo si organizer ho zong ball team win ne le cha ho zong tuima main ki paumi chilai hong tha thea kyom he kyong ka ki pa e ki pa me ai le ilanga chawang kur ho na man siam ilanga ke man dan to ai zol mona ku ki cha te na man dan ho hi ipizil do thaina mu am cha kha chan sai thai dam in langa zong kana mang zap nan ahin chilai aizola ki mandan hi ka vetle well organized ka sign koima zukham sawa angol ombe pon kitup ta inna alam num ho kitup ta in alamin akingol sa ompon hi chi zildo theipen ka sai ki pa me na phat man tam ta nin P7 media team na chunga ki pa thu hu ki po nge pa me ka ki pa yong to nom na nan sai thai da ma sa pe na he pa cái chi mang hoi lai mo na nu mo ha phun trăng
ai le tu chung cookie welfare lam kai na anoya vai se na anoya chawang kut chawang mit iman o hi non na sa nam ni danga na pan kha am kasai no kasai amma sangbongin I nop jong ong thei pon ai la igen thei ju I ha sa ji vil dei bongin ai ke mong thei poi o koi man na la se thei lo du ale ki how to ki khop na hi cookie worship service ong in event na he cha khu na hong ki khop jiwam alo hai lai mun an ki khop jiwam I ke chu presa ka ke komen hun to ni hun kan ai lo jen dei ke mo ala ki pa ama sa penin KWC media in nu te ni interview hong ke volunteer nam na hon namin hon to nam na hon nan sai thei na ma sa penaก็นะฮอนหีแลพุนจองกับมินหีแลลาลัมanu nang la ได้ถึงบอย nam na la พุนจอง ai le ta sa hin kiloi khom na KWC nei ben na ta ka lama kiloi khom na KWC nei ben hawin hi hoi lai mun an ki khop jiwam hoi lai iti ni ki man sa wam KWC ni ki khop jiwam ai la hoi lai ni ki khop jiwam แค่ว่าเพียงเฟสโหยมาก็จะฟังสิ ai le KWC su hong kha mong lo ham นี่ดังอาโชก็กินมันแล้วก็หุ่นซีซีว่าโชกินอย่างเซฮีกินมันแล้วนะแต่เด็กก็จะหุ่นหุ่นขโมยมองตลอด hong chong hi hoi lai la ham gam la ham แล้วพอเจออาจจะ okay ai le tu ni ki man sa na hi chawang mit iman o hi nuk na sa hon nam hong lo na sa hon nam hong seo no ยิงเงินผมก็เศร้าแค่ na nung la lai na gel ro hon nam ma ทีเดียวก็ไอ้ลุงให้เราน่าจะไปทีเดียว nge ke pa me na phat man lu ta nei pian zen na ni sunga ke pa thu sai ben ni dang zong lai ta hi ta sa la ga wa ekip khom jing dio WhatsApp group ha jong omen na thu la ki pi tu na ha jong omen ai ta chu khat la khat ku ki cha ti ai zo la am ho hi ta hi ki ngai lu tai ko man jing dio team le he sa hi be ke pa me tua KWC media team in interview ke body hi le nu chi na hian amai hi cookie worship service ha jong chairman hi le kilomen ma hi hotel anu man tam ta jong a hi in society pan na thei tia panga hilanga asakan the no wa jong ke so hi ta ipi yong la pan na thei tia pang hi gen tu ni sangkhat chang ni sai no mo su hi la tu ni ki man sa nau chawang mi o hi itabang na sa am ni dang lai to te ding ai nom na sa nam sangkhat chang ni sai thei dam ê nghe ni đang sa nhìn ni đang trong chỗ anh nôm mình na anh hiện là tu ni chỗ kiến trong nôm cái sẽ anh cái đam gì na đam sẽ là mình thấy gì kiến trong cái cái bài nôm cái sẽ nôm mới số cái vậy na ai le ma ban le itabang program mo hi om kit pha le itabang mi pi ho vai na sai no mam tu ni program ho hi vet nai le nang khat na sei ding chun ano min na ke jong ka hung vai ge zat min na a hin da ka hung na pat chun program ho hi ka vet nai le pha cha in performance so dam pai ta in na a chi ha in nga go hung ho zong a fel thei win na ano me a pha e a perfect nge ke pa me na phat man lu ta nei pi 7 ke pa me ke jong ke pa e tua hi KWC media in ripan student ho chang khat chang ni thodo nei hi ten anoma sa du jong ta sa no men kha kha na meno to na course ama sa pen kha kha din sei tini ko na men to na course kai kamin chu hi le ning thin kim kip gen hin third year optometry course ka hi kai min chu hi le Henry Thangkil Lal Baite third year RIT radio imaging technology cái mình cho hay là thằng cái điện không sai third year BMLS hay cái kamin pi chong a hin ka course to optometry hi cái kamin chu Caroline hau kip hin ka course to RIT cái kamin ning nei kem ka course nursing cái kamin Evelyn Mate a hin ka course to BMLS cái kamin chu nei zo a hi in pharmacy first year ka hi cái kamin hi le Marilia Ningpi team B Farm third year cái kamin hi le ning nei fel ka course hi le BMRIT first year ke pa me self introduction chan chu hin tin
tu ni sabang mi iman now hi in langa to program ho ta hin itabanga na gelbam ala nom na sawam ala masanga chu hi tabanga hin na pan khawam changkha changni sai thaidu ham aizol kong luna pana hi chitabang program hi bang ka jaw khapoi ka lai to itoi le tu chung hi ki pam ka sai lam kai hon tabang an gono hi ke ho jong thanom ta in cultural dance ho jong kong bol theu win mun chum ai ma ka ma kyom hyong le chrai muna hita hi ti program ki bol ho hin in lang vibes a hin point kyo jong nom ka sal he ove lam kai ho chunga ka ki pa ove ki pam hin aizol muna ripan student ho gamhlata hilai muna program subul ding le program sunom dinga cultural performance ho hai ta na bolovin hechi chun KWC lam kai ho ta khelin na chung chiwa ki pathu ki phongin mabana jong hovina KWC song in event activities anom chan la sa thai han lang ipi bol hi jong le program na chan pha le to mai ta hong panjing jong team hi ve ki pa me na bol vin dam set 7 na pa ve to introduce interview Miss Mafi. She came from Khasi Hills, Shillong, and I hope she will really enjoy this Sabang meet. So, do you enjoy this Sabang meet? I really enjoyed it. I was looking forward to it a lot. My friends, I have a lot of friends from the Cookie family. So, they invited me a long time back and I was ready, looking forward for this. Yes. Okay. So, to compare with this Khasi festival, there are many Khasi festival and in your state. So, how do you feel the difference about this Cookie, Chabang meets and the Khasi traditional festival and all? I think there's a very similar festival because I think the Chavangkut is a harvest festival, right? Yes. So the Khasis will have our harvest festival on the 21st of this month. So we also, when we have the festival, we have dances, all the traditional and culture dances, which will happen in Shillong on the 21st of November. Can you name that name of the festival? Sengkut Snem. Sengkut Snem, yes. Is that a state holiday? Yes, it's a state holiday. Okay, recognized state. Yes, it is. Okay. So, Kublai Shibun, huh? Kublai Shibun, thank you so much. Kublai Shibun. Thank you. Lada Bomcha. Yes. Wa hi kai ni le kai ni ta ko ke bol de hin. Ama he le unyau pu hin. Khang lai lam kai su hin. Pan thai thia ho bu su lam khang lai su ju la pan. Thai thia pang me ta hin. No ma pa na tu chung chabang mi ta bang ane gelam hum na sa nam ni dam ko te ding ai ta bang changa chen sai te dam. Tu chung hi lamdang ka sai na ano mo inga sei digin kumdang to ga te kala kumdang a chulang khana pat ki hala be set lon chi mai the na tu chung wang hi isata ba ki man na hi aizola digin khaya khapon ano mo nge yang na tu chung hi student jong atamin idea za ki siangin hite chun ka thai chanin a hena manam lovin sapang khang tha lovin hite chun nom chan perform ke bol hi chipa hi a spirit na hin khonung khoma jong la hit ya hi performance bonum chan bol de hit ya hi pat na relax na ta hi program man hi nom din ta sana min mabana jong hita panga hi program lo hin ta iman kit thene dewin minu mi pa la nunga gol hang hi jong la activity so ai ta sila wai pan jing din tim na kan nei kine tua hi KWC media team doku ama hi BTech computer engineering pola hi le kilomen thuro changka changni ne hoite tu chung chabang mit hi nomna sam ilanga jonan man kham a helwa le ilanga ki mandan to ai zola ki mandan hi difference ala numna changka changni sai theidam ilanga chung Chavangkut state level or district level na Chandel district level thumwei lang kana chin anu minna imna ka ama ko let aki gonan ko let ba jin ibam ta hi ei ma kathat ti ong pui ba ai thei be se bon chila ya hin bang ba mi zo sing ta hi a khat thein na ka tham khat connection hi a hoi do min na kulang a chon let ba jin chung ibam asung lang connection hi hoi thei ji pon a phai nom ka sai kumket jong le sang a hoi zo la phazon bol kit te ti chu kan se ki pa be na phat man tam ta nen pia bo thei thei la ya hi asar tapanga to la thap na bol si bin amo si hi mi fal den khale ka mo te lang ka be wo amo si hi to la thamai za ka bol ne hi bin na amo sala hi program yong lol hi ti chu ai zo la ku ki cha te ni he ti jong kai ta lang no me
na chung chi wa ki pa thu kai po nge ke pa ke ya tua hi KWC media team pa thin lam ma hi CRPF ana tong hi in tu do sakhat chang ne hitin tu chung ik man sa da no sabang mi hi na ma nong ge lai nang ma expectation kai ta bang ne ge lam nong sa na mi dang ma ya ki man ho to ai chin na sa am sakhat chang se tu ni ki man sa nei anom tha jing in na chi program dong an bol thing in mi jong tam ta min cha chawang hi to mi jong no sit set in angui hi lain chawang hi to koima ipi seida mui het hu na uma mel mol de du yong pon ki pa so ke tin le program ho jong pa chet in abi chet in omin iti lo hin na hin chapang ho chala naw te jong tam ta lo hin na nei wun het pi na nei ho jong hi anal he jina ama ho jong ki pa win i lo hin naw khat jong hin kam chu ma khom i win cha hi cha ga ki mu tu wa kum khana ki mu khom naw chawang bol nop hi thil phata jong hin bol jom jing jing jom pa ni pa me ni dang lai sa na chu nom zo de nga chu na sai na gel tina chu na tu ni ke ma cha naw chu adang to ga compare dinga chu ning kum la chu kana pan lo ja chu na tu kum ka pan ja he tu chung he afu in tiang la ne le don jom cha hian lang i pi jong le ta hi adu du na bol the akila the ya ne the cha tu hian lang i ma joseph liberal ta ki hop pa chung hi aphat na ta kai mu do ai nge na change sa o min na ki khel na ta kha o min example ta kha jong le hi ki pa me na pat man do ta nei pi je ben ki pa ke jo tua KWC media team in to in nei do chu hi la ong ma hin na ama jong pa falta kha ne hen ho fu so la ta sa le khop ne jong la ta la kha tu chung sabang min iman na wa hi itapang na sa nam itang to de nga chu itapang cha kha chen sai thai dang ano me itapang alam kai hon an gon theo he ki paw min gin cha sangin talen nei ta tai tam win la salang hian lang thu sei lang hian lang pipilang long le khang tha lang hoi vele ki paw min kine bom me ma ba na jong sanga hoi zo le pha zoi man ki tiu kine ho me ki paw min na tu chung chabang min na hi la sakalong la sa alam ko lam a hi item za program sunom thai de nga pang zo si hi linja hi program hi opat than ai ke bola ano min na chobo kono khoma yong linja hi hesu jing diu ding ki le ha sa yin tin man do ta nei p7 chunga ki pa tu kan se ka ki pa e ke ong ano me wa hi tu do sang kha chai ni nei diu hi KWC media team nga sa sikai chunga ki ho pi ni nga sa penen na min to na to ipina bola ai zo la hi chunga chai sai thai da kamin sika ho ki behin ai zora he dutlang no na ko umin chule restaurant ki la ka okay nga pon nga falta ai ti chu wala wa ni he du hin tin ala tu chung ik man chau hi nga de first time ham nga sa nam chang chan sai thina ai zora ko ma ko na first time hin ano me nge na phat man ta nei p7 ki pa tu kan 7 tua hi thu do kai nei ding hi la KWC media in thu do kai nei di hi reven doctor le khulu na hi in ama hi ta chapa mong zo hi in ale ka sim na ho zo ai ki he in agun chu dan le alung put alung chang hoidan hi gaton thei ta hi in tu ni tu la tu a hin KWC sa pastor na pangin AIC sa zong teaching faculty zong a hi in kasay nung so tu ni sabang mit iman na wa hi nidang to te ding a chu itabanga na gelam nom na sa nam hitabanga hi nom ding ang na ta san lo hi mai thei na chang ni mi pi ho ko ma he ding an sai nom mam ki pa me ai zo la hin ka pe ve le gong no ai lo le ki mo tu na lam ta hin gong jing o ben anom the he jing in no se na se di ta ni dang lai sanga vai ka sa kan la niyo mi ta ha hin le descent in na program te ho jong hi achil ha in chule lam kai ho conduct ko ho na bo da ni ka na ha le lung le ka sai chu chi ba na hidden talent ki dam khang tha chu nang jin
biha idang lai ai kim to wa ki ha do na sel tam ta thirai ta na hin ko do ga se dinga to work together in his protection at your na go ko mi long pathin min khat hi hoi lang pathin ko i kai bin hi le na ichi tu chunga dingin sule campus sunga function ki man sunga ne la cha kilom lo ho po lo di ta strict kitup ta na vet ko lo jong hi kum da ma chun ana ki bol ka ti nai ho i ti san tu chunga bol dan ka ti he ki pa me ni dang to te ding a chu tu chung ki man sa dan hi aizol sunga la sakhalong la sa in ai le alam khalong la min hite chon performance sa jano men he cha chon program hi su chu le suno men apang ven na he chi pa hi a spirit khana hi in na sai ma banga chu akimol sa le adu ata jong ong pon no tan enjoyable thei ven natural ta he chi pa hi aizol in lang to te dinga chu i gela hi le vetan program i vetan thei ta in mang do ve ti chu ken jong ka sai do no men khunung khumale hitabang program ho hi ahum kit long ke sai te pon ahum kit dinga hi jong le nanga ko nai suggestion ai lo le ipi thum up na mi pi ho ko man sai do no mamam ichi idam ba ha hi le I bol sin le bin a hoi a hoi che na dinga chu sei di jong chu pe di ko le ye chu cha bol ho jong hi hoi ka sama ma che a pa chu lam kai ho in na hoi te ka chi thei tan ge lo chu mi pi he a lo hin na dinga hoi ta lam kai ito so ni pa ye chu i ki ta lam kai ho the bol pa chu ta ito so ko na ha he le na ka lam pi pi min na ka ki bol fil pu he ye chu ka sei do no ma he ki pa me na phat man tam ta nei P7 na chunga ki pa thu ka hin phong aven chole nang jong pathenen na to ana na ma puizing ta han ti chu vai ha na to ka hin sei ve ka ki pa ove ka ki pa tua hi abanan sal ki no tin tua I ko video hi KWC media team ni ko video hi KWC lamkai secretary parola na hi sama jo pa fan ta kha na hi malang jo sia hi ta sa lagaw hi na ki pi me kha na hi ezi sun tu chung program lo na ho jong hi KWC lamkai ho chung ipuvit pp hel lang adang dang jong na o chung hi ki man sa da no hi ne to te dinga itabanga na gelam no sa nam a difference sa ka sai thai da pi ha dinga amasan hichi YouTube video vejo se kazana salam kan pin tu chung ikiman cha naw hi kyong kalung alhain aje chu committee hen lang lamkai jong le ato sonding amiten a support lo le ima cha lol hing loading ahin tu chung hi ikitho to set wa thilho ihin jep hoywa jan khang kang hi jong le service ball ngen hi win hi jong le hichi welfare lol hin te na dinga kin ki gong ho he khalle ni in itha in jewa thil hin bol ho he tuni ni kho in achai na to lona iga mu do the dan chun keilung gelin lol hin ka sa ham jengin tengle ka ga sei be nom chele mundanga chu kut ki man le ai ti sei ding ham na kham na thei ai lo le khatle ni anam se thei thil a bol jang atamin tu chung wang he ai zo la he ka ve na le aning ka khul le koi ma cha kamu do pon ke het danin pathin ka thangwa in pathin in itaw naw asangin ithil bol ho hi alol KWC in tabanga kum khat na khat ve ta sa su hal na nei wa kum khat sunga hi ai zol ma mga kilo ho na pui pinaw ho yong sa khat chang ni na sai du ham si chu mi pi jong ke hen min na KWC welfare na to dan ho hi alo pi ma ma sing in ti de man ni ho ke ya pan la dan mi pi jong hen de ka ta sa ni sa khat chang ni na sai thai dam tulai hi social media khang hin kon apha bol le kon ase bol le akilang janin apet ben in real time Facebook ai lo le WhatsApp hin aung ki post chat jengin na ai chi chun achil akibol ho chu akimudo nan hi jong le welfare in EP ideology ki nei ham ti a hi le chun welfare hin gale tol hi tol hana nam khat thisan khat ai lo le so pi khat boina a hin nei hu akipuna hamin gala ina ithu naw chu ivet wa hi le cha ko na chun ikingai lut naw hi ahung lin che masanga chu society ki ti hi masanga chu society ki ti hi society hin mi hol lo hin
ei zo hin society ki hall la hin society chu idel wa I hall lo le chun e ho cha mang tha di hi na ai wangin ai zo la hi society khat hi na in ki hon jong zo khat zo chanin center ai zo li center place khat hi in center place khat hi ja chu transition center khat place khat hi ja chu cha ko na hi tilong hong ki po ho ja na le wailun na le wail ha na ja na khat sang tak pe na ka nei jiwin ka zo chanuwa ki hon jong ja na sang pe ni ka piwin chukit le adam mo ai lo le gala hong ki su kha ho zo se jong hi laya hong ki po zo se welfare in aki het pi in ki cho hi ipija lo hing the ham ti le ki pum khat ta society ki pum khat ta a member hon ato sot jiwa mai society min ata san ji a chu thilung lo hing the he transparency a hoi ta thilhi ki bola hin wai zo lin ki hon kapo sumu hi kon record ade a hi jong le kon ka dei bangta wa bo na digitalize ka bol record hi fund hian lang income hian lang expenditure hi jong le ito do zo se wi ka sei ma bangin bo na very digitalized manner ka representing win lekha pu yang ka simu win lekha pu jong hi color printed jong ka bol pan ta win ai chi hi konung ting le research forum hon ai lo le koi ai ngai chara hi jong le gale tola ai jol te hi aki het mo sa we apang hi we ti hi sei thelo na ding wa ki hon jang record hoi ta maintain ka bol win hi cho zo se ani khat le mu theya sim theya bet theya hum ding ka kinemin pathinin hi cho ding in jong phat the i bo ji mo han ki pa me welfare na to activities phabet na sei do in thine man na hen lang thilang dang hi jong le chule contribution hen lang ipi hi jong le transparency ta le digitalize ta in thina bolovin ki pa pinom ma bising bin ngana to na ho hi social media ha jong ki musingin aditya cookie society aizol mona KWC nom hi anum lo hen lang hele ik hui khom na diu ta sa hi tha something ka ta sanin hi chien om hi na sa ta mi pilo sin promote involve ba don la kai hen lang ipi hi jong le ita sot jing diu chu ka hin sai do nom hen tin ma ba na hi khuwei le ya kita ma hi le 1st November ho target hi theidam chabang gut ti dam khat chu ong hi theizo dam na lunggel na sei theidam ke lunggel ta in ki sei le wang chun tu chung chawang meet iti wa iman na wang wa kalung hi ok kain ka sai in na kalung thimi asa in aje chu e ho hin gal om poi ti jong le hen gal muna duty po ajang umda lo a hi pon na to hi again thei chu ken thei ta hi iti le gal mi in ihung buloding ham ti ki chat ta ai lo le volunteer training bol lo jang bol volunteer training bol jang a umin na ai chi ya chu hi cho chu iga consider a hi le hitia gol nop a hi lo le hitia kisu khom kisu hal ki ti ho hi ai thelewang mandawang hi dei umin hi jong le tuni tabanga thil ki go nga kitup ta ki pum khat na aning ko ya ko na mi pi enrollment ai lo le izat yu muvam izat e ho hi strength to izat ham hi cho bo na hi collective data la na thei khat jong a hi ja chu thilung ki gong hoi aphalangai ve na hi le a hoi thowin ai chi ji chun hi chilang engala cho ve na hi le apha in pathinin pha sa idoi itop bu ho hi imu thewa hi le chawang kut na ti ham chi sanga nom ta suppression day ki ti ho ai lo le nom ta ki pa nom ta pathin phat thei na jala chu ni khala i man diu jong igal dot wa imu diu jong kine om le jing he chi chu kine pi pu men ki hon jang na ka tong win volunteer hi han lam kai hon jong hi ti chun mi pi he thei na dingin na i to diu chu ta san omin i to jing ke diu he ti chu kan se be nom wa me na phat man lutam ta nei pi zevin media team hon na chunga ki pa thu kan sevin pathin KWC ma pejing han lang kuki chati aizola ho ta sala thakawa ki fop staging le lung thu banga pangkhom singin pathin ayom pitaw ki ba me ki pa ek tu ha pha na hi KWC media team in chabang la nu ai tia jong nom khalo chabang ku ai lo la chabang mit ki man na chabang la nu nom khalo hi in tu ni miss Miley ama hin chabang la nu ground chu amoen hi chi tai tara mu na chunga hin thu do khat an neu hi tin tu chung chabang mit imano hi non na sa nam chule chabang la nu nei hi lam nang na sa am olen lekin expect am iptm chang ni nan sai thai dam ka ki pa ena
ting sela chu nung ka samo mong e tu chung bang hina ke ong ka kya go ning ka gi ko ta bangin ka pangin hin la chawang la nu bang chu ka gi ging chamo mong pa chu kai se ke pa me in langa ki man cha dan to aizol mana ki man cha dan o hi nang nga ko na defense pi mam zil do thai pi mam am dan chu in langa program ki mang ho to hilai mana ki mang ho hi in langa chu chawang kun ho na zaw jam ali pitiam chakha chang ni defense sai thai dam chawang kun ka zaw ba le tam so hi cultural dance na perform ka bol pha le bo ka na chi sin ka ha zaw be pon a ki hi na chui le chidanga bang ki ngai lu na bang hi alin ze be ti ka mo ki pa me tu la to hi ipina ball pen ham mi pi na het nom hian to hi ipi na preparation na yam ti changkha changin sai thai dam tu lai ta competitive exam ma dinga na ki kung dinga ong ka hin kaum na hi kum khat over long hi dai exam ho ka bol sin ke pa me ta chanu me hoi ta ama hi tu chung chabang mit yaman na ba chabang la mu title cho amu en tu la to jong competitive exam ha jong ki gong jing he tiam chu asayen ama mabana future adingen best wishes evolving ke papine zalen ite